Ka long ka jingkerku ka bakraw ya ki khna school kinong hikai bi kinong sangsnong jong ka snong maulong sai se but lumkse ha ka ba u Emily ka thanyu ba Havingstone kharpran ula play ya ki kamera class ha ki te ki light li ki school ki badon ha kini ki jaka kini ki kamera class ki ba u Emily ula play ki dei ha maulong Presbyterian Secondary School madan sai se Presbyterian LP School but ka lumkse LP but UP School but yakini ki kamera kelas Emily ula pli ha ka arpulai trik ula ber arhajar arpun rio nagaliang Emily ha bakaren ha kini kesngi ula pun pa gujing snokman baklem dapet ya kejing per balang la pediang kelum lang ya barok ki kena banyo i kejing nang jing start ha kini ki school mission ulong ba kejing yo kalong ka ba red tang ha kejing yo ka ba ar klur san paulak sisnam but ha kini ki arsnem balalej lala ban penyo hadu Sao Pautli ki kamera kelas bertemai ha maurang keneng constituency walaupun pau ba hadu lai pau tam kisnong kidon bat kum unong mikmat wa pet lang ki jingdon kam jong baro kisnong kitau namar ka maurang keneng kadai ka constituency ka bahe tam ha ka jela ana susu ba emeli jongi idan program mentegak kisni global misalnya dan tengah sekolah ini itu ibu kejing bok keruang tajung i ba inang yok tajung klan inang laru ban saya ga jingno sejang kejing i tengah ga ne kesnem kemudian ini ke additional classroom bani ku sekolah itu nakam jadi inang laru ban nang yok no sejang mo ajuai pati po kesnem maka kejing nakam ke po tengah yang ngene na kaliang jung ke sekolah umuwe no nung hikai bola hikai ha kemolong Presbyterian Lower Primary School mas ngo burong ru men pesan iti khar ngor ha kapor ka pangawan man hikai ngini idon tang morwe hikai tang ka nursery class tang ka nursery class tasi class hikai ha kapor pangawan nak snem sejar kendai spa kendai pesan ban langsung type ku ngomong hikai au ni puna January tu ka snem arajar ndri bat men pesan la ai ti sekri bokordor Bani borok kino hikai nila helut nang ta kejinang start uti gore kat adu ba kejing kurku kejing uturai kejing terus tong keng kamanjing ku ti berkebalang lalapan ti o kami kejinang start akan than ka dong school kejing kejingu kalong mulai bola penyo ini dono usim kejing it ministry ban nara seprang sekma burong jeng school kimi nang ni kita syarat itu internet keluar nggak pernah kita kalawai pada cek meriu ujung ini kita dong tan dan nak dia ujung school upah dan penpau bah yang school ujung ini kalawar primary school lah itu udah serkar kebolong ke deficit school kebolong itu lain kinong ikai buat iway ngai lagi kecing sio balong nak government arngut nak balang kadon kecing kit ke bakia kadon kata nagaliang tong school bat kabalang wan penmi e gitulok mong hikai wan mara e ke school wan ki bat keniga kerdan ka burong bat kijon ti tang kata hadin ba kis ki po kisnem bilang nang ya ni ba ki khana kinang bun sing ithan ki sinong ke jengi khana pule wan pule ke school ke jengi pandai hakasnem arajar kadwe posto sekretari ila ba la upgrade lo ya kene ka school bejungi na ka lower primary school sa ka upper primary school ha ka jingdon jong laimut kinong hikai di bola sim tulok da SSE bat angut na ka balang te na ka taka daw ba ka balang ka ni jingkit ke bakhya ka managing committee ka don ke jingkit ke bakhya pon manra ya ke jingbit jinggyang ha ka liang jong ka tho ka puli jong di na yore Kau ini pastor penyanyi program buat kenakot ngalu sesuai habi kata merbadan satu program seserum bah pendap berkasi pada tidak itu beliau bukan jerong kenakot berbau di kedai sifat yang kita punya di sekolah pada keluar kapan pelong program kompeni kapan berberkat kapan pelong terkini program mo Hakte kyo bladap sunday gawan sini nakata arti kilo yeng ga basyarat hakan kaleriong but don't we perlu ba tayo number 4 ni kan pesan ga shipur na to singa i na pedang tay ni ga school adap ani ka kamera adap ade teno tinga puni but
pastor is fully mentioned that kita mesti number pastor. Jadi nomor berapa balik number pastor. Di sasipun balik pleno di kini ka scheme bangya pleno dan kamera kedai na program ka special rural works program SRWP kepada lang pa chong ke balik. Pada kini sejauh man kastem art process pulang. Kini ki art stem bala yang perjalanan dengan lawan sena kumbasa putli kini ki kamera school keleng ki sena mo prayer jomne kamor brain consistency. But kalau keba hatu kata ban pendap isu kam di school baru nama labur ki sena gidon unggurai kalau putli ki sena bercakap sohe market bala ngala pendung nut kai di kuat kuat dengan kan ikut kerjaan ru ngampana banai kami kamrai ke school nama labur ke school dong islam behe usuran kau mamar kereng pun di public school lagu islam di school berkam sudah hari ini kisi pada apa bang style berkam sama kalau banyak ketua ibu dan post kepor kasi request longnya ban penyo dari education department di kemna school ki babut pa ang ithai jini de u ithu kita bagalong sibut namal pa ka fund juga department education department ki buni belum ketulang but ini infrastructure itu na tha de na post kepor ka saya wan kila ti kumnu ban kentiu mo ya ki school agi sirong thau bat panerap fund kan pala de Namatang ka fund jong ini ka mele fund kalong berit. Di atus pulak kalong berit katata. Bel kiba school kiba ngalek ban play hagi semnadap yung ki ay nakandiat. Di ka usiswi ka sipot. Yung ba pinujor bagini kisidong kiba kapsor ni gonasor. Temna nong mele kata. Amarngi ba mikmat gini ki konsistensi hanu kendong. Kita bon kisidong dan bon ki school ki berangkam ki cingrat. Tinggal nomor kendian. Tegai bun tai gawe ketua ni school kendio ke bata kendian. Ngong bala dangai sibun kamu tang sibun teli kamla banai. Hagi sistem matkul ketem ngamla ban mo ban ke bata. Tadi 100%. Ten hasor nakam shu ne se mo hasor ni shu kapsol. Pero marama pipai da benu di development. Tendai ke tingle sarkar bagalong bagai juga fak. Hasar kiai alaksan akrus tolak sistem anu kendang akrus tolak tentang hasar mengkapsyo tentang ki mengkono ke bisa pelece no kapsyo ndai ni pat iduna la thoru akini kisi shouchim star badiban kristo ikini ka emlefon na ka akrus tolak shaka akrus tolak dengyo kata dia si ya khamna ban ai ye barok school mo khambon ro chopor gris kamtane si ngala ban Insara ban aisyam cira bin school ni dan kam kisah. Rumah bang school ni tu pikum kini ke school ibun ban kam siput ki kamera ban pendha no pendhe sisu kata diga agar tak cira kam mo ke bangi ida kam jong. Te kita mo ke bakwa ban sai diga si ba bata bat kani ke cing ai mata si ba ta solat kalong ke bari sisa ban ring pediang bat de se kalong si batoi lang baret makana rumah Misalnya sibuk mah, jadi pagi ke balang mah ki pastor ki terusan kena mencuai ke ladon kita ke jini cai ban seng ke school bat kalong kemit kalong leng pa ke jini cai jungki berkat dan tak kini kena mau tempat di show. Nama ladon school sedang kapsuk mau ki kaptam kelong yang ki berduna tinggal cikap cikap pasku sesat. Ayo, let's go for show aja. Tinggi macam ni saya sarakam, asal kerja kepulih kuti. Lalu kerja mau kita rakam mereka ki, kamu bantu kamu pulih. Ikan mau ki pol mensual, tangwan utama sendiri menangkong tam, sepok ni relum kasih, bukan terpas John, cuman pori bilat. Bandongong siapa lo yang kecata posora, ulawat. Kamu banyak ini kita tahu tak boleh habis kiri haruai. Bad nulayo kita ustang mentokot ustang ban sengki school mah school lagi school ustang apa soda mosmai ban nombro. Mau ladiru umdai tang bu long tang missionary umdai long do nahikai.
But ulai kai anta school. But kiwan kini sahab jong sarkar bilat. Kiwan skap. Namar tu kepol ala school mon tang ret ton berhamhet di school namar patatan di school. Tentang stang tu kepol jong Thomas Jones. But ki utau kita ki sahab jong sarkar kiwan pe lorni but ki ong bata but hikai kini ki priyo kini ki kasih di por mo tasa ke dom ke jingpe ong sepor man kasih Thomas Jones hikai ABKD man kasih pan kumno ban tho urang puli te utau sahab jong kari bilat wong ban hikai kini ki priyo kamsuk hikai kishri kamsak kishri rukata ukuran ben utau sahab jong kari bilat wasni chata ke polika dikasih kun bani kasih jadi ke por mas kiran be chisha kala he mong di school kamlang bantho ABKD pag sri uta hajan ki jeng jan ke bon ki sri jan flau ke school ki don pag wong kai no ni sri les kamsa sri ki bre bari to ta namar ba ukran ben to fareng ye ki kasih jadi to pas ton namar ba missionary de unai kai u e bai kasih wala kami kataro usab missionary u kai be u yai be chapang ke kam kumno kai tesitom kumno ni kaji unde bini arang dak cing ser baret tegi tesitom kumno ban ai cing nang cing start je ki kata jogi kita de nuksa ke ba kum sini kumjoro kumu sahab mau ba long chok pon kai pulong sa ba long sure makan tiu je ki prechogi se clear mo ban yarkat bat kai pan chip dio hai ni ka dong ka thang ki jogi but maksud tak sibun ba apa mana patidon kita ka cerap ni kiwe mo ding layo ban stang ni ke kam ban ai ko kamera hang ni bet wesi ki pom sawan ru persang gat bala ban keder biang is kam jong ni school masisa ki jingyo jonga kum nu mi kfat kang baret hakchuk manta tang arkos folak system kang baret ta hakini system tam monglala penyo sabutli gini ki kamera school kum kini keleng kini constituency jungi iron hatu kompan lai thau tam tin ki sinong don ki bakam he don ki baret bat dei keleng jonga kono ki khat hi la ki sinong ki baret ro ngi peidlang dei pe tik sinong be he ngi peidlang ngano bangi mi sakhat indon kono ki ching sim le sakhat ya kono ki sinong ai ne kono hon balang kono nyam ile kamchu kat bala dei hanga por belum kot pernah ban kedero i paro masuk mundur ba kat gut ketem sistem desi ngelam penyo 100% kata thong jungi nom de hadu da biang kata lis man ki school ki bantalang wa khandia don ba ki ba ong ba amni wai ta khandia ngoi ki da ai sibun yamot habdu gut ketem tang 100% ngelam ka ba ni school normal tot ki school chang ba he como sorong kam hamon kring tang koi kistong ro kiskoli futuli baro ndur kam kisirap kiskol kondong ibon duna ka kamera duna ka office duna ka ni ka pai kumta tater bat kita hape namar bekenya namar kendiat la persang mende kumta bat lasisa hai problem kod la penyo futuli bat kam kod desting la man poi report ni futuli kita kiskol penyo mamar koi kamera tai ka thong jonga bat ngala persangru hagi sem na dep ni kendo director education nusil kendo la bun singa pat ki ro begini rap la dan fund na kaliang jongka education ban sina ki kamna school ni kendo ni cira pare ki school ni kendo ro minister barim ni education ro rakam sama ro dekat sepagle ki ong ba kaliang education department ki sitam sisat ban ai kini infrastructure namar ba ki ong ka bun sin ka fund kalau tang ka basu plop ni kai malapun plat mo school kita gini kai pande buat gini school sokar ni betul nak pendel tikum ta kum lah kai gini ki barim bagi dia menjeng ki chat mo kersan hi ki ong pareng self supporting self governing kersan hi bat kum churu ban penyai hi kata gini chi kai ki barim baca bukan mau orang yang tau babu jual